دم باش خوندەکارên هێژا زمان سەدخوا شێخ بوەرەمە وانەیە کەنووج وانەیەن فەلسەفە ئامادایی ددۆ بژارە مەشخواانە قادێن دەرووناسیەیە مە دەستپێکا وێنا وانەیە بەری وێنا مە دەرووناسی و دەستپێکایی بێر ئانا قادێن جڤاکناسیە بە پێشکەتنا دەرووناسی و بە فرهبوونا لێکۆلین و مژارن وێ پێویستی دانوستان بێ دەستنیشانکردنا ئەرمانجێ وێ چێبوو و دبێ هەر مژارێک جودا جودا بێ لێکۆلینکردن شخوا بە پێشکەتنا وێنا پێویستیان بە چێ بۆ ئەرمانجا جڤاکناسیە دەرووناسیە بووبووری چه ئەرمانجا دەرووناسیەیە ji ber vê yekê şaxên dêrûnasiyê pir bûn û dabeşî di qadan bûye tewrî û piratîk û mijarê xwe ji hev cuda kirin ji xwe di qadê me sereke hene a tewreyî û a piratîk em ê yek yek hev re şîrove bikin ana qadên tewreyî bi ermanca têgihiştina riftarên mirov yên cûr bi cûr xebite ji xwe ermanca wê çi yên têgihiştina riftarên mirov مگو به ارمانجا تگشتنا رفتار امرون یم جور بجور خبته قادن تورایی دابشی گلک بشان دبن و یک جواب شان شخواه دروناسیا جداهیه شخواه دابشی گلک بشان دبن وقت مگو قادن آتورایی دابشی گلک بشان دبن مهن جواب شا شیروبه بکن یک جوانا دروناسیا جداهیه جداهیه دنابرا کسان کومان آنجی ده اولان اولی واندم شخواه چه جداهیه دنابرا کسان کومان اول شواد خوازن جداهی ادنابرا کسان ده کومان ده اولان ده گشی پبره وقت بجه شیروبه بکم و جعالیه جیرکی و کسایت و بیر و رامان گش لیکولین دکه و سدم ایوان جداهیان وقت بجه اشکره دکم ام بیجن جیربون آوان کسایت آوان گیشید خوازه شروع یعنی دم ام بیجن میناک جدایت نافره دو شاگردان ده جعالی آستا زیرکی ده و تگشتن آوان ده چیم وقت بیجن جدایت نافره ام بیجن دو شاگرد جمعهنم جهلا جیربون ادم چه جداهی ناوانات هیه و سدم آبی جداهیه چیم یعنی دم آبی جن شاگردک پر جهادی شاگردک لوازم البته که ام ته ناس بکن چه جداهی ناواد هیه جداهیا وانا چیه و ام کاربن سدم آی ناس بکن و ام کاربن چاره انجره پیشکش بکن عادت واش خود دروناسیا لاوران رفتار لاوران این جور بجور لیکولین دکن دا گود انجام ده ابلی کنیم به آلیکاره تگشتنا رفتار امروز خواهم رفتار لاوران این جور لیکولین دکه انجام جه چی او ارمان جه چیم سوده جه بگره و تخبن خدمتا تگشتنا مروف لیکولین مروف دم مینا کم بیجن دما چادریا لاورا می بکرن گو چاوا پاراسنا چلی که خود دکن و چاخه امی ناس بکن دمروباهی دن دایک جی چاوا پاراسنا زارو که خود دکم شخوا دبیجی دما که ام لاورکی می ام لاورک میم ام چادریا و دکن چاوا پاراسنا چلی که خود دکن چاوا پاراسنا چلی که خود دکن و دمی ام ناس بکن دمروباهی دیجی دایک چه رنگی او چما پاراسنا زارو که خود کشپاش برگو هرمونا او هرمونا دردکهون او هست ای دایک بونه خورد کل جم لاور گم و بیج برابانیا چلی که خواه دکم آسیسیا دروناسیا هبرو گرنین دنابرا رفتار مروف وین لاوران زاروک و مزنان کسین دسپیکی وین پاشکتی دن هبرون کرونه که درونی پیدکم یعنی وکه
هەڤڕونگرێکێ دنابەرە مرۆڤ و لاوەڕا چێ دکەم نەقەبا کەسێن دەستپێکێ و پێش دکەم دنابەرە کەسێن مەزن و بچووک دی چێ دکە ji bo nazî ew derûnasîn çawa pêk tînî ya jî çawa dibim. A çara derûnasiya civakî ji têkiliya got di navbera derûnasiyê û civaknasiyê de heye şaxek nû ji derûnasiyê derkeve û jê re dibêje derûnasiya civakî. Ji xwe ji derûnasiya civakî şidê ji têkiliyê di navbera derûnasî û civaknasî beşek ne derkeve jê dibêjin derûnasiya civakî. Ew zanista civakî ji xwe ew zanist civakê li ber çav digire û reftarên mirov yên di encama têkilî û danûstandina wê bi civakê re derdikeve û lêkolîn dike bi awayekî zanistî şîrove dike. Ji xwe ev me got ev zanista hanê reftarên mirov ê ji danûstandinê derdikeve lêkolîn dikin. Yani têkiliyên mirovan bi hevdûrê ji xwe lêkolîn dikin. Her wiha reftarên civakê bi giştî nas dikin. Da ku civakeke pêşketî bê avakirin. Ji xwe reftarê civakê bi giştî jî lêkolîn dikin. Me gojiyên reftarên civakê bi giştî ji xwe lêkolîn dikin. Mînak dema ku dijmin di nava civakê de şerê taybet dimeşîne derûnasiyê civakî beravanî dike û vê yekê çare dike. Ana qadên biratîkê. Ji xwe me hê tewreyî xelas kir dawî kir anaka ê biratîkê. Qadên biratîkê ji xwe ew jî dibin gelek beş em hên ji wan beşan ji xwe me ana pawre şîrove bikin. Yek ji wan derûnasiya perwerdeyê. Giringiyê dide têkiliya got di navbera mamoste û xwendekarên wî ew giringiyê dide ew têkiliyê di navbera mamoste û xwendekarên wî de heye û çalakiyên wan yên di polê de. Yani lêko derûnasî giringiyê dide çi ew têkiliyê di navbera mamoste û şagirtê wî de. Ew me got têkiliya di navbera mamoste û şagirtê wî de giştî çi dikin lêkolîn dikin. û reftarên wan ji xwe hindirê polê de. Çi têkilî di navbera mamoste û şagirt de ji xwe wêna lêkolîn dike û reftarên wan a di hindirê polê de ji xwe gişî lêkolîn dike. Çawaniya pêşketina asta xwendekar û çalakiyên wan lêkolîn dikin. Çi rengî em karibin asta xwendekar zêde bikin? Wek me got têkiliyê di navbera mamoste û şagirdin reftarê wî di hindirê polê de û çi rengî em karibin asta xwendekarê xwe ji xwe wek bêje em lêkolîn bikin yan jî zêde bikin. Ana a di dua derûnasiya bazaranî. Derûnasiya kirin û firotinê li bazaran hewes û xwestekên kesên kiryar lêkolîn dikin. Ev a bazaranî a kirîn û firotinê ji xwe bi çi rengî em bêjin gemkaribin mesen tiştekî em bifroşin em bihêlin kesên ê tê
تماشت کیا جی خوازه بکره ام بهلن بکره یان چلو ام کاربن او تشيل جم خوا اسكاربن زياده بهل بي فروتن وي تشي ليكولين دكم السات تشن وقت بيجي دروناسيد ابا زغاين سلواتشان ليكولين دكم ما ام بيجي مينا تشرنجي مثلا قطيك جمعي تشرنجي دهله مثلا بالكشيا مروف دكشينه جبو امي رنجي هاني دورا ام بيجي قطيك اخوا بقارين مر بي فروتن انا ادم دروناسيان اكليكيم افزانس بتایبەتی نەخۆشیên derûnî aqilî pizgirêkên sîpeyan reftarên mirov durist û nedurist lêkolîn dikin û çareyan guncav li gorî rewşa wan wê bêjî pêşniyar dikin ji xwe a eklîkîmek me got nexweşiyên ê derûnî lêkolîn dikin me got ev beşê hanê bêtirî xwe li ser nexweşiyên ê derûnî ê aqil rawestin yani dema em bêjin mirovek hişîwîna zêde naşî mirovek em bêjin nêzîkî dînbûnê bêtirî xwe li ser wana ba nexweşiyên derûnî ê aqil ji xwe lêkolînê xwe dike û reftarên mirov ê durist ê nedurist lêkolîn dikin çi cudahiya navbera mirovekî durist de yekî ne durist de ji xwe lêkolîn û dixwaze çareyên guncav li gorî rewşa her yekî pêşniyar bike çi pêşniyar hen ya ji çi çareyên heye li gorî nexweşiyên wan çareser bikin ana vî rengî em waneya xwedawî dikin ji xwe em digên pirsê xwe nirxandinê pirsa me yekem mijarên gunderûnasiya civakî lêkolîn dike çi ne û bi mînaka şîrovebir ji xwe civakê berçav digirin û reftarên mirov yên ji encama têkiliyên wê civakê re derdikevin lêkolîn dikin û mînak me got dema dijmin şerê taybet dimeşîne ev vê yekê çare dike yan jî berebaniya wêna dikin pirsa me di dua qadên biratîkên derûnasiyê bide diyarkirin ji xwe me got cinaknasiya perwerdeyî cinaknasiya biwarîn derûnasiya perwerdeyî derûnasiya bazaranî û derûnasiya a îklîkî vî rengî ji xwe waneya mebdawî dibe heta waneyek dê hûn bimîn kêf xweşiyê de